Runmawii TV clear to that to ule TUNKAR chunga THLENG LANGSAR ZUAL kan clear haule do nene Tourism Department chuan Mizoram Tourist Service Provider te hne na changa khwalzin omzat an chinchia danin kuminoga se September thachung khan Mizoram khwalzin tourist nuai khat singni sangsari zali somnga pariatan Tourism Department how to ten changa Runmawii news to danin August September thachunga Mizoram khwalzin ronlu te hi ramdang mi foreigner sangni izani le pariat le India khwale tui domestic tourist meanwhile khat singni sanga zani somnga ania Aizawl district in khwalzin dong tam berin mi sing sari sanga zali somruk le pakhat adong ane khwalzin te hi hotel le akai noi khwalzin te thlenna hmun te tourist hmun tlo thin tourist destination tele Mizoram lu le chuan hmun atangin chinchia ania kumin September ni som pathuma tanga sairanga re lo lu nuwa tourism department chuan sairang rail station hi entry point atan mangin domestic tourist ron lut sang ni zaruk som achinchia to bok Tourism Department in heng mun changa khwalzin ron lut zat ala khom to chin hi September tha thleng ni in October tha tourist ron lut zat data hi la khom mekane Aizawl district chu August tha le September tha chunga khwalzin te lutam na berani a Kolasib district in dotin mamit saitwal serchi longtlai champhai le lunglei district te po khwalzin sang khat chuang omna annibok Mizoram Territorial Army Home and Heart atang turlak na November ni som panga atanga ni som ni panga inkara nei tura Mizoram district changa chalai tengor takin an training mek Rajiv Gandhi Stadium Aizawl Territorial Army lak tura hian pre-recruitment training Aizawl le lungleya Mizoram Youth Commission le 166 Infantry Battalion TA Home and Heart Assam chuan an buat sei meka ngor taka training nain Territorial Army atan hian posa somli le pali general duty lak tura post pakwa chu meichia tatana hausak ane State Level Committee on Territorial Army Coordination and Establishment Chairman Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga chuan October ni somni pasari khan PHQ Conference Hall a chanchin mumi te komna Territorial Army halak tur chu Mizoram tana melung poimo takani ti alo sei to a Mizo chalai meichia le mipa te chu ramleilung fa anni anga mani ram tana thoka veng him turatana ke anpen ve theina tur kong hon sak chu atum berani ati a Territorial Army atana lak the chuan Indian Army uniform nen chuan taka ram tana na thokin Indian Army ti angin hlole ham thana ba ka damdoi in kolna andong do nani ati a an tho chaddan le mamo dan zrin Territorial Army te chu hunrei tak chor theile ham thana chang sokarwa man anga pek zui zel turan ni a an tho tur hun chung thokzo te chu pension le ham thana sang andong theido na tuna hian sokar le pui chu 8 Central Pay Commission mang turin a in buat sei meka hei hian Territorial Army te hlole ham thana po abel cha do ni ati a Mizo chalai meichia le mipa Territorial Army dil thei zongsong te chu hun cha bo pel lo turin acha ane Indian PM Minister Pukel Sabdangan Aizawl Khopui district shanga leimin le chiadrup na thleng thei laka invenatan Indian PA Department in tuilwan kor siam na tur saski atangin cheng vebel cheza pathum ruam han thule malak chho me kani thu asoi ZPM party chuin khoma he to hi Indian PM Minister chuan soya Aizawl Khopui tan cheng nuai sangruk zarwa manna malak chho me kani to thu soin cheng nuai sangli zani chu district dangata na ruwa manani thu asoi ane puke sabdanga chuan leimin siam tu ber tuilwan kor kan nei that lo awangin hei hi kan ngai poimo takzet ani ati a chung tin ten chawka le tui khoina tanga tui pei chhuwa dana tuilwan kor thatak nei cheu apoimo thu asoya heng tuiluang khom zongsong hi tuiluan kor lian zo ka aluang kho manga chumikal zel atang chuan tuithiang lim zo man thei siam chhuale kan tumani atibok Home Minister ni bok puke sabdanga chuan police lakdana tunma in diktok lo tam taka omnia alan thupo soin tuna hian dikle chazo ka department kalpuya police lakdan po diktak kalpui mek zelani atia Home Department waya departmental exam board sei po adiktok ni in asoibok
Tourism Minister Pulang Hing Lafamari Niti Ayok member Dr. VK Paul chu New Delhi Niti Ayok headquarters sa Hmuin Mizoram Tourism Hasona Turle Malakhaw Dan Turte asoy puisi nga atel New Delhi Mizo Day Manchung Chang po atel bok Tourism Minister chuan tunhaya Mizoram tlo tu an pungna sa ni asoin sarang thengrel alu nuwa phei chuan aizola hotel le homestay te po khwalzinin an lua khat thin hle ni in asoya Mizoramin Chhuatlak mun moi le nuam tam takanaya heng mun te manga tourist hip tour chuan a khotwal mi ten kan hluta kan tlo masak angai ni ti in hemi konga hian tunhaya na satakin Mizoram mi puiten ma an son ni in soi Mizoram tourism hasona atana ni ti okle Mizoram sokar malak na tour an soi hozinga Mizoram tourism conclave buat sei chotela stakeholder tamzok antel theina tour le Mizoramin alok pui thei tura ruam man na siam ni se ti in hemi chang bi ka malatu tur task force ina arang lama ahun ti chian thei ni se an ti ani Niti Ayok le Mizoram Sokar Changkop chuan November ni somni pali sang ni somni le panga Mizoram so thing thar chua chung changa in ron khom na stakeholder consultation on ginger produce for Mizoram ti chu New Delhi abot seidona he hun hi Mizoram Chief Minister Pulal do manatel puyanga Sokar official baka industry zirna in le organization atam theang ber so mani tur thu he huna hian soilan ani bok Revenue Minister Pubil Chansavan Mizorama Zalina ZUAL tu namsipay mi zali sumnga paruk na tholeni khan antana ruaman mamual rama anramtur len pass asem chuak Pubil Chansavat chuan mamual ram chinfel ani theina tura tha tho tu te zongzong na lom thu asoya mamual bi kan chingfel theita hi kaloma mitam takin herama hian in an sa chho to dona rambuai omto lova in ngei tlang taka turin ram nei tu te kangen ani ati mamwal ram chinfel tho ni na po ti fel thoi ani abai sei thu revenue minister chuan soya ram in chu na wanga boina atam thu sein ke ni chu duam na wanga tok chin nei lo ni tum vel fang uti in kal khom te acha ani Peace Accord MNF Returnees Association Pamra President Vanlalmawii point thu soin ramna wanga lo ho namsipei te ta na pek mamola hian sokarin LSC te min pe ma se ma ni ram omna chelo kan tam hle a rambuai atam bok si awangin chinfel sak turin voi tam tak sokar ngen ma se ti fel sak an ni lo wangin sumhar satna awangin tam takin an chhal angai hial ni na soi Pamra President chuan tu nakal phung thar mi pui sarkar ZPM in kumni chung la ka min chinfel sak thei hi aro pui kan ti a Pamra member te min mangai tu Chief Minister Pulal do male Revenue Minister Pubil Chansawate chunga thinlung takin lom thu kan soi ani atibok Chaltang ram mamuala hian how pass zariat somthi le pakwa vel changin government land pass le land lease engamoza ta oma mimalram zasari somli vel omin rambuai atam em wangin ram nei tan po kuthak lei the ani lova Revenue Minister Pubil Chansaw malak na in survey chat le ani a department lamin thei to pa ma anlak zui nuwa chinfel anita ane Dampabil by-election chu tholeni khan tlong takazo fel ni in polling party te point tholeni zang khan ma mit an thleng kim le to a Dampabil by-election a hian vote tla zong za somret le pathum point bial pasri ni in kumsang ni somni pathum MLA in thlan puya Dampabil vote tla za somret le pro point pariat pahni a in atlem zo kani Dampabil by-election a vote tla te hin November ni sompali sangni somni le panga jingdaria ta changa chia chan ani West Pool Pui polling station a vote thak kumsom kwale pokomi pilal chho ni chu Dampabil by-election a polling station a vote thak upaberani a Dampabil by-election hi boruak monom taknwaya kalpuyani thu official te chuan an soi ven him uluk ngai big critical polling station Silsari 1 2 le 3 apo tlong taka vote thak ani thu an soi Dampabiala in than na nei chung in polling station somli chu webcasting mga vilreng ni in polling station pakhat zopui polling station ero chu kolpetha alulo wangin webcasting ti thei ani lo thung puanto chin angin Dampabiala hian voter sing ni zasari le somkwa an ane Mizoram PWD in Mizoram Sokar in Didi Creative Infrastructure Private Limited du sakbi ka contract na tam tak ape ang social media lama soy chu THIL shiat swalwang ni nan soy
hemi chungchang hi PWD chuan thu chhuah siam a soi fe in sokar ma sa chung kumsang ni som pakwa tanga sang ni som ni le pathuma nidi creative infrastructure private limited chuan na veibel che za som sari le panga point pakwa man lo thok to ti soin tuna sokar noya veibel che som thum pakhat point panga pakhat an thok le to nin an soya heng na te hi mizom sokar pek lovin Ministry of Road Transport and Highways in e-tender manga apek tevek nia soin mizom sokar in mo phurna anei lo ni in an soi ani tuna sokar noya nidi creative infrastructure private limited chu aizol khopui chung kong resurfacing na le state emergency operation center na avai in veibel che somnga pasari point pakwa pasari man pe kan thu PWD chuan soin heng na te hi naman mo thak contractor na zong tho thailo le machinery chan pa ngai ni wanga pek ni in an soibok na tho chalo report an don tereng reng chu zui hal zelani thu PWD chuan an soya na tho mek la tho zo lo te chu athla te la a na tho zo to anga media tarlan ani thin nia soin poyanti thuan soya thubel chian dol te ero chu zui hal zel turin anin pereng thu le kong cha le tlo zok nei thei tura thei to pan chu reng thu le mi pui te thu ron dong tur poa anin hon reng thu an soibok ani December ni thum sang ni somni le panga alai autonomous district council LDC in Thanlom tura ZPM candidate tur te chu ni lai ni khan ZPM president Pulalian Sotan Apuang member of district council MDCBL somni le panga umna LDC in Thanpuya hian state a ro realize ZPM party chuan bialtin an chu kimdo nene LDC in Thana ZPM candidate tur te chu Zahau East Aitea ke niam sang vela apa min kilchema Zahau South ke Pachiawa pa min ke Dialkama Zahau West ke Sekuma apa min ke Hiovuma Zerala i lau chuan bora pa ming rum bunga kumang Hlutea na candidate ming si lau diam zela pa ming upa si ngun bunga Hlutea sata ke larin thara pa ming ke bon Sema Vamboka di Zakoma Pahing di Jurhunga XMTC Walpui Westa Vi Zathama Pahing Vi Laloma Walpui Easta candidate Dr. K. Lalsuan Puya Pahing K. Vanlalmawii Longkai Bazara Reverend T.H. Vanlalmawii Pahing Jalpunga Longkai Vempuya candidate Lalom Sanga Pahing H.C. Munchunga Longkai San Maria candidate F. Loluya Pahing F. Tangluaya Council Venga candidate Lalu Rachinza Pahing Lalchunga late Longkai College Ven candidate Juven C. Sanzuala Pahing Zamua late Longkai Chia candidate THLENG Pahing T. Nechunga Longkai AOC LR Dingian Chinza Pahing C. Hmuna Paithara Ke Zozam Diana Pahing Ke Rochunga Dilta Sauta candidate F. Lalung Rola Pahing F. Munkuma Songyapia candidates S. Nunjan Sanga Pahing Rangkipala
Sakai luya candidate Subimal Chakma Pahing Anil Bikas Chakma M Konpuya candidate Peter Rantan ZUAL Pahing HC San Kipa Bungkang Sauta Kela Ramzala Pahing Ke Zakul Sekula Lalom Sanga Apeto Pahing Upa Hanirai Hauhnar candidate NT Lalmuan Zola Pahing Enrol Kulma Vatuan Puya candidate R Larin Piama Pahing R Rolne Kulmane Kapeka ZPM official candidate Retisita Kanpunten ni ZPM President Pulalian so ta chuan candidate thlang turin a hmuna omte tangin mi pariat omna search committee andin ti soin kumin kumti ra tangin candidate atana chatur uluk taka zirin ngai tuana anlo seng to ni na soya nomination committee in uluk taka an ngai tua hnuwa secret ballot mangin an candidate tur te chu an thlang ta ni in a soibok heti mek lai hian December ni thum sang ni som thile panga a lai autonomous district council LADC in thlan puilo om tura MNF candidate tur te chu ni lai ni khan MNF president puzorom thangan apuang vele a MNF party hian MDCBL som ni panga oma BL som ni a an candidate tur te ni lai ni khan an puanga MDCBL panga Sangau East Sangau West Paithar M kon puile sekul BL an candidate tur te chu remchang masa puan le an tumani LADC in thana MDCBL somni MNF candidate turte ilo clear hawang u Engi kan candidate turetana kanti chonia kanor dara hian Mizo National Fundan bul bung kuana number somdi pangana ina soyagi lai autonomous district council MNF general election shamdi somdi panga December ni thum Samdi somdi panga ani MNF party nomination committee chuna toye darlanti MNF party official candidate ta arwatte anni Zahau sauta JP Vanhalmawii Jevrala H Laldin Puya Hlutea MC Sanghuliana Lungper sauta B Ramtin Anga Vompuka Si Hanchianga Bualpuiwistra Lalsau Machinsa Bualpuistra El Daniela Longtai Bazara Lalro Puya Chinsa Longtai Ve Puya Viel Buaka Longtai Chan Maria Si Lalsau Juala Council Venga HC Lal Hudoma Longtai College Vinga Si Frank Chianga Longtai Tria MC Lal Biagliana Longtai Eusia Lal Tamboya Colni Diltang Salta HC Lal Tom Zong Tepia Anggu Lal Tanzara Tin Sakai luya Swagatam Chakma Bungtang Salta Lian Kuma Hauhnar H Lalmuan Sanga Vatuan Puya Si Rumura Aka Bial Sombi Panga Bial Sombi Kanan Puang Kota MDCBL panga Sangau East Sangau West Paithar M kon puile sekul BL an candidate turte chu remchang masa puan le antum ane Congress Party point LADC in thlan puya an candidate tur puan thok khat na chu nilai ni khan nein MPCC Vice President pusi ngun lian chungan longtlaya an candidate tur te hi apuanga tunchuma hian BL somni le panga BL soma an candidate tur te an puang masa Hunrem changa an candidate tur te hi puan le antuma LADC in thana MDCBL soma Congress candidate tur te chu
lungpher sauta silal muan thanga longtlai bazar venga jero hlupuya longtlai college venga chuan chongte pia hc la leng kima sakeiluya sukuruti mkon puya premo kanti sekula lal rongbola bungtlang sauta lal chan puya vachuam puya rvl chuanga paithara hc la lian vu tate anni BJP Mizoram President Dr. Kebei chuan an party pisa a Thathar December ni thuma lai Autonomous District Council MDC General Election nei tura MDC Bial Pariat chongtepi Mkon Pui Sangau East Sangau West Bual Pui East Bungtlang South Sakul le Sakeiluya BJP party official candidate turte apuang ani Rumoi zonan changin Dr. Kebei chuan athok khatnan candidate pariat te hi an puang photti asoi MPCC Vice President Pusingun Lian Chuan LADC in Than Puilo Om Tura and party candidate Turte Chu Ningani Khan Longtlaya Apuan Chun Zoma Bial Somni Le Panga Bial Soma and candidate Turte Chu Amani in Alopuang Toa Ningani Khan Bial Pania and candidate Turte Apuang Le Ani LADC in Than Lom Tura Congress Party candidate Tur and Puan Le Tetsu Bualpi NG is Bial Lading Tur Pulal Lom Lovatin Sale Hauhnar bialading tur puish Vanlalchan puyete anni LADC bial somni le panga omna Congress Party hian bial som pahnia an candidate tur an puang ta a remchang danga bial danga an candidate tur te po puan zel an tumni in MPCC shwai tu te chuan an soi ani Piantir atanga middel pathian rongbol tu Ivan Zdola chuan nilai ni zanda som pakhat khan chatuan ramapana ninga ni chonudar khata Saron Veng Presbyterian Kauchan Jubilee Hall aizola vuyene kumsom komi Ivan Zdola hi Synod Revival speaker ni in munchang changa pathian rongbolin akal kwal china upa champion leitle pisung veli leite fa pokwa zinga palina ni in kumsang khazakwa somthum le paruk ogas thla a farkon khuwa apianga apiana farkon khuwa changin kumsang khazakwa somsarile paruka aizol apemin aveng sautan oma kumsang khazakwa somkwa palia Saron Venga insonin THLENGin an omta ane mit khomulo sa apiang apiania po lomhlo lo chungte mituiti tatu ani a ano sen lai changa abit nanasal tu ka wanga reidam lo turangai achungte point an khonga ilu tu ka wanga pathian hne na anunna la a anena chhuai mei tura andil hialani heminu hian zol nei chong khupan tloin pathian bel ruat ani thule apuitlin hnuwa zoram chung le pona pathian hmanga ina ruai fatuatan ruat ani thu apuang ta ani mitengai nat a hloanga lalpan mi thinlunga mangai tirna ape anga am awangin in chungkua malsom na po alo lutang in chomdon lova ama lalpa zar azo chu in lo zo ve jok don ani ti in hemitum hian puchong khupa chuan asoi ni in an soi puchong khupa thupuan chu alo thleng dik chhozela Ivan Zdola chu pathian ruai ro pui che tu alo ni chhota zelani nitin school kal ve thinin aming zielu ero zirtir tu ten an phallo thunga Paul Rukthleng school akal ani arol thar chua love song le keilek hla ngai na mi takani a upa te poin an ngai mo hle thin Kauchan ero abel tlata farko na KGP din tu zinga mi an nge ani kumsom pokomi ani kumin kumsang khazakwa somnga le panga February atangin thaidor khwa a rongbolin achuak chana dungtlang ate leithu ma te kal zelin munchang changa rongbolin akal zui ta zelani kumsang ni le panga khan kumsomnga pathian rong abol na pualin Saron Veng branch KGP in thim hnuaya mangai na enga shwai ti le khabu ama pualin anti chuaka biate pastor bialin lompuina hun buat sain sial pakhat le vok pathum talin khotlangin ruai an che bok kumsang khazakwa somre le pokwa khan sot in khom pui chuan chanchin tha thil rongbol tu choimoina mi pathum alhante zinga atela pathian ni zan thu thil tu le puitlin Sunday school zirtir tu ani a bialin khom pui le presbytery in khom pui palai tan ruat thin ani a sinot in khom pui po ahla ngai meulo ane Carson Theological College and Seminary in Bachelor of Ministry degree and Petoa Throne of Grace Theological Seminary and Ministries in Doctor of Ministry ni na anhlana farkon khotlang le aizola farkon welfare in rong abol kumsumruk Diamond Jubilee choimoina kumsang ni som panga khan anhlana Saron Veng civil pensioner
ten miming tha choi moina kumsang ni som panga khan an hlana saron veng ko than KGP le ko than pafalai pol ten kumsang ni som panga khan kumsom ruk rong bol tu choi moina an hlan bok January ni somni pakhat kumsang ni somni le panga khan kallam thatlo na wangin siot hospital durtlang aluta February ni som pahnia damdo in na chua sana hemenu hian bial khom pui te mangin rongbolin mun sang sanga te kalkwa le a kumina Aizawl Central Presbytery in khom pui Aizawl venglaya po apalai le a Presbytery zo po thingtlang lama rongboli na chuak le a October ni somni le pathum sang ni somni le panga khan Sinot Hospital boka lut le in dialysis ti ngalani a November ni nga chuak le in November ni riat in rin ni a dialysis ti in hospital panpui le ani a hemizana a ho le hi a chaw zuala pangking cha thei lovina omzuya hospital panpui le ani a semi stroke nei ti mu chu ani doctor le nurse sen thei to pan chua chungpo in chan thei ani telova November ni som pahni sang ni somni le panga dar som pakhat khan arong abol sakchin pathian hena a chol ta ani Aizawl khopui kong siam chatna resurfacing thomek chu November ni som pahni sang ni somni le panga ni lai ni jang khan PWD minister puwanal hanan tlo in fia PWD Minister chuan Aizawl khopui kong siam chatna thoktu Nidi Creative Infrastructure Private Limited NCIPL silchar asam te chu an nakal pui mek chu Mizoram PWD in an endik zel thu ashila nakal pui dan chu lungoi thlak ri hle a angai thu a soi April ni som panga sang ni somni le panga khan ramhlun note Aizawl PWD Minister chuan kilometer somre le palia thui Aizawl khopui chung kong pui siam thatna bulchan atur alo hong to a furwa tui tla ka wanga chunzom thei ani lo hnuwa alo tiam to angin October ni somthum sang ni somni le panga khan chunzom le ani PWD Minister chuan Christmas ma in Aizawl khopui chung kong hi atam theiang ber zo fel tumani atia abak Mizoram kong pui poimo chin po kumsang ni somni le pruk furwa tui tlak mangeya thovek tumani thua soya Mizoram in ruwa tui kandong cha a na tho na hun atlema wangin chal hun chungin atam theiang ber kong pui kan siam thadon ani atibok puwanal hana chuan Aizawl khopui kong siam thatna thomek chu kan veitlanga tuna kong mam thavia wa langpo hi ful khat dei tur au manglo mei thei ti in achiat ma in kan pha chuak le vek don ani atia kong pui lun zual lai te malak na masa an mangphot don ni soin vengkar kong te an chunzom zel don ni in asoi na thoktu Nidi Creative Infrastructure Private Limited te chuan motor tlan tlem hun zandar som atanga atuk zing thleng na an thok chen ti PWD Minister chuan soya Mizoram PWD ten uluk takin anvil reng nia soin kong chua cha zong le quality te uluk taka enfia reng ani thu te an enfia china a cha zong millimeter som thum atanga ruam hana millimeter somli le pathum te ni hlomin alung oi thlak ri hle ni in asoi bok ani Dampabial by-election MNF candidate to Ralte liana thantlin ani dampa by-election vote la chu zitop ni khan cher ani a MNF candidate to Ralte liana vote musang berin vote sang ruk sakwa somret pakhat hmuwa ama nei ber tu rorel lai ZPM candidate puwanal sailavanena anin thlauna hi vote zanga somruk patni ani Damp Assembly by-election tluang taka na izo ani to hnuwa zitop ni zing dari at changkhan vote la chia chanani a MNF candidate to Ralte lianan vote sangruk zakwa somret le pakhat hmuwa ZPM candidate puwalal sai 11 vote sangruk zali som pakua hmuwa Indian National Congress candidate pujon rotluang lianan vote sang ni zathum somkwa pali hmuin BJP candidate pu lalming thangan vote sang khat zanga somni pakhat hmuwa PC candidate pu zammigan vote somnga hmuani dampabiala thantlin MNF candidate Dr. Ralte liana hian vote zongzong zinga zazela somli hmuwa ZPM candidate puwanal sai 11 vote zazela somthum le pasari hmuin Congress candidate pujon rotluang lianan vote zazela som pali hmuwa BJP candidate pulalming thangan vote zazela pakua hmuani dampabial by-election hi Mizoram politics sa by-election in thana eptu party an chakvoi thumna ani a kumsang khazakwa somre le pathum khan Indian National Congress ticketin poldung se assembly biala pulian suaman rorelai PC party alo hne to a
kumsang ni somni le pakhata tuna chief minister pulal do oman rorelai MNF candidate puvanal zomachu selsi by election a alo ne vele to a dapabial by election hi ep to party an chakvoi thumna ani heti hian tundin Hmuna Mizoram Legislative Assembly a rorelai PM party chuan MLA somni le pasari an nei dona MNF in MLA som nein BJP in MLA pahni an neya Indian National Congress in MLA pakhat an nei don ani Dampabial by election at Hantlin Dr. Arl Tanglianan Dampabial mason thei nan thei to pachwa tur thu soya pularin tluanga sai lovin masona tura machop alo nei to te ti hlotlin tum masak tura ni ti asoi Dampabial by election a vote la hi zetop ni khan chherani a hebial at Hantlin MNF candidate Dr. Arl Tanglianan chuan pathian le athang tling tu mi pui hnen a lom thu soya party a tho pui te nen thei to pan chuan zar ni ti soin Dampabial a vote percentage sang tak chu democracy hlutna lantir tu ani ti soin in thlan an ngai poimo awangin lom thu soya Dampabial mi pui te hnena alom tak zati asoi ani Dr. Arl Tanglian chuan a campaign chungin Dampabial a khosom thum chuanga voiruk lai afang chuak ni na soya an har sat na lai le mason an ngei na laya khotlang shwai tu teronin thei top chua zui atum thu soin kong chang changa mason turin chan an la don ti asoi bok Dr. Arl Tanglian hian ama nei ber tu ZPM candidate puvanal sailova ain vote zanga somruk le pahni in amutam zoka Dampabial by election returning officer pumal som ZUAL chuan member of legislative assembly member ni na certificate a hlan ngal ani Dr. Arl Tanglian hi kumsa kha zakwa somre le paruka MNF party zomin party chunga ni na chang chalin tuna hian senior vice president nilai ni a chamruk z MLA ni to in lunglei not biala azonin cham chung MLA a thlantlin ani a na THL biala cham khatlingin Mizoram MLA zinga chatlak ommi alwama ni biala tlingrei berani chamruk chung MLA ani lai hian cabinet minister cham thum machela henga hian department chang en kolin chak takin na alo thok to a tuna hian Dampabial a thlantlin le ni in hei hi avoi sari MLA ni natur ani don ani Lar Sub General retired Vijay Kumar Singan mizo te chu tribal namzia rang le nun phung la chom nung zel tu te an ni ti soin India ramin zelen na anei thei nan le British o be na dodal nan Mizoram point thei to pachua ti asoi India ramin zelen na amu thei na tribal shwai tu tho hlok tak Bagwad Birsa Munda pian champaphak voiza sumga na pualin zetop ni khan Mizoram puma Jan Jatia Gaurav verse Tribal Pride Day lomani a Mizoram alom na puiber chu Planning and Program Implementation Department buat sein Raj Bhavan Circular Law na zetop ni khan Lar Sub General Retire Vijay Kumar Singh hovin manani a Lar Sub chuan India Tribal tetana hun poimo tak Jan Jatia Gaurav verse Pola Mizoram mi pui te chibei bukin India rama cheng te chu tribal kai hnoi vek an ni thule achenin tribal namzia rang le nun phung an kalsan to line achenin an la chom nung zela mizo te chu alakal pui zel te zingami ani ati a tribal nam te chu an che vel thil om te ne na lungrol taka cheng ho thiam nakin zel thenga khosak na tla karam aum theina na poimo tak anni thu soya tribal te namzia rang le nun phung ho satak hum hala choi la rani theina prime minister in thei top choa ma lak thu asoini Lar Sub chuan India rabin zelen na nei theina le British obbe na dodal nan sakhwa le namti big omlova thei top choa malak tla na ni ti soin tribal te chu heng zinga poimo takan ni thu soin pon lam obbe na laka himnan Mizoram point thei to pachuat ati a Jan Jatia Gaurav verse chuan mitin thinlunga tribal te mason na beitura in pek na tharle mason na omzenei aum theina na har tharna thlengse adu thu asoibok Lar Sub chuan mason na le mani chevela thil omte in herem taka kalkoptir thiam poimo thule environment hum hal chata chul thu soya India ram mason nan le in todel nan Viksit Bharat 2047 ti hlotlin ani theinan namle khotlang zongzong te rual khai taka mason achul thu soin kalkhom te chu mizo nam mason ani na le ziarang lo chuang lo siam tura theitop chhuat turin acha ani Hauhnar hian British o bena ta zlen na mutura dodal na
Ulgulan movement kalpuitu India rampuma tribal chuaitu Shiathlotak Birsa Munda Jharkhand baka Mizo zinga British Royal na sang dal tu mi huai sen tak tak Nikuala lian phungale khuang cherate ramtana anin hlanna Shiat rengdan lar sable official som big ten anthalak bula pangparan da Mizo Culture Organization ten Mizo namla moi tak entirin tribal namsia rang le nun phung te antar langa Tribal Freedom Fighter Wall Mizo Kutsua Craft Handloom le Food Stall te siamani baka Innovation Exhibition te chu mipui te tlo thei turin zetop ni le inrin ni thlengin hon ani Lai Autonomous District Council LADC in Thanpui nei tura chu tumte ta na mingpek lu hun chu zetop ni khan kharani a sia thei china bial somni le panga a chu tuma mingpelut somret le pahni an om LADC Chief Executive Member Pu En Zangur chu BJP tangin abial ngai kon puya ading dona LADC Chairman Pu VL Muaka po abial ngai Longtlai veng puya MNF party atangin ading dona MPCC Vice President Longtlai West BL2 MLA pusingun lian chunga chuan Congress atangin Longtlai veng pui bia lading turin minga peluta pusingun lian chunga chuan Congress an sokar le opiangin LADC a sokar boy thin nia soin veng pui bia mi puiten an kauna sat awangin MLA ni chunga MDC chu tumta ani thua soi LADC CEM lo ni to ZPM changa ticket changlo puvizi sanga chu independent in abial ngai pai thara ading dona CM lo ni to tho pu ti zaku ngapon abial ngai vombuk bial chu tumin ming apelut bok ming pelut zinga meiche omchun BJP Lai District President P Lalshwai Kluang Ivan Dir chuan chongte P biala chu atum ani in thantuma chu tuma ming pelut te hi zetop ni tlai khan endik zui ni in ming pelut in hnuk dog du te tan ni som pasari chunda som pani thleng hun honani sia thei china ZPM chuan bial omzong zong bial somni le panga an chu kimdona MNF in bial somni Indian National Congress in bial som pali BJP in bial som pathuma candidate an nei ang Aizawl SP in Sairang Rail Station a rail service chan ni September ni som pali sang ni somni le panga changin Mizoram Police duty chanin police som pali anom mek thu asoya inner line permit ILP counter police siamani thu le nimin thleng khan ILP sing khat sang ni zani le somni le pasari pek chwa to ani thu soin state pon atanga kudo lo lut somni le pani thon let ani to thu asoi bok Aizawl SP thar pui zo sang le na chuan zetop ni khan MJHY2 te chu apisa le nga chomin he thu hi asoya Sairang Rail Station a police duty thuam chak tumani thu le police som panga da bel tura malak me kani thu asoi dan lava Mizoram lu te endik na police station changin an thona kubina ILP dan bo chiami zasari somnga le pokwaman ani to thu Aizawl SP chuan asoi bok Aizawl SP chuan Mizoram Police in Thuboy an zialu zongzong mun thuma chena mun ni chu Aizawl District Noya Police Station changa zialu ani thu asaya kumina Aizawl District Police Station changa Thuboy sang khajanga somrukle panga zialu ani to thu soin Thuboy zialu to zinga za somrukle peruk chu in rokle ruk Thuboy ni thule ruk Thuboy za som chu lirthei ruk Thuboy ani thu asoi kumina ruihlo vorthin Jack Butler laka Thuboy somni le pali siam to ni in ai nam hnoi mi somni le panga man ani to ti Aizawl SP chuan soya kumina ruihlo chi sang heroin gramzali somnga le pakwa point pathum pali mat kg som pathum point pani le pali le ganja kg som pasari point pali pakhat anman to thu soin heng ruihlo anman te hi veibel che somthum le pakwa point pani pakhat man hu nia chutani thu soi Aizawl SP chuan kumina ruihlo kolle zor Thuboy somni le pakwa zialu ani to thu po soin MLP Act noya Thuboy somre le pathum zialu ani to thu le dan bo chiami somkwa pani man ani to thu soi bok ni kumsang ni somni le pali le kumin kumthar wak veta hal pole hal moi hal zawar le hal tel laka Thuboy somli le pariat zialu ani thu soin dan bo chiami somnga pathum man anni atia heng dan bo chetu te zinga mi som pali chu thiam lo chantir ni in mi som paruk chu di search anni a Thuboy som pasari chu ko ti na ngai tua mek ni in Aizawl SP chuan asoi bok Central Wai Metro tu te chuan
je top ni tlai khan NHIDCL ho tu tele an hnuai contractor sai rang le vai reng te inkar kong siam tu te chu central waime office a lenga somin sai rang tu vai reng te inkar kong siam chungchanga chu le poimo an ti te an soi pui central waime shwai tu tele NHIDCL ho tu tele an hnuai contractor te hian central waime in tun thla ni riata sai rang le vai reng te inkar kong din mun an en chuma malak nakal mek le kal pui zel dan tur te an soi hova kong sia mek chu December chul kar ma sabera central waime chuan tlo non le an tum thu le chu mi hnuwa chuan malak na uluk zoka en an tum thu an soi sai rang le vareng te inkar kong siam that mek chu en pui reng an tum thu central waime shwai tu te chuan kong siam tu te chu an thilani contractor te chuan December ni somni chowa scholarship le reng te kon inkar chzualai le black topping ti man an tum thu an soya buichali le khamrang inkar po December ni somni chovela tho black topping ti an tum thu an soibok Hein komna hian NHIDCL Executive Director Adelbert Sungni le ho tu dang te baka contractor pathum mantela central waime atangin president puarel hetale chhuai du dang te antel bok je top ni vek khan Barak Valley Cement Limited Valley Strong ho tu te po central waime office a lengin central waime chhuai tu te nen anin koma Mizoram a rel alo lu nuwa po cement man alatlom theilo chungchang soi hovin hemi kong malak dan tur ngei tuani se anti ani kumin January thla atanga October thla chungin Mizoram a lir theiche chuan lian tham voi sompua pakhat thlenga mi somsari le pasari nunna anchan to traffic police sunai tu ten hen atanga runmoi news tu don danin lir theiche chualna anchin chia voi sompua pakhat jinga somruk le pariata te chuan thina a thlenga mi somsari le pasari nunna chanin midang somni pasari na takin an hliama mi som pakwa na vaklavin an hliam thunga kumin chungin march thla kha lir theiche chuan lian tham thlen tam ber thani in voi som paruk thlenga mi som paruk an thia jun thla thlengtlem berin lir theiche chuan lian tham voi li thlenga mi pathumin nunna an chanani Aizawl Municipal Corporation huam chung bika kumin hian lir theiche chuan lian tham voi som le paruk thlenga mi som pathumin nunna an chanani traffic ho tu te chuan Mizoram lir theiche chuan thleng tam zawk chu akhal tu fim khur lo wang ani a akhal tu rui wang le lir thei kholam fel lo wang te chu za som vel ve ve anni anti a Mizoram chutlang ramani baka kongkoi tam tak au ma wangin mi puite chu fim khur taka lir thei khal turin an cha lir thei te thataka enkol thin tur le van doina to palpoa dan anga thiam an chan theina turin lir thei document fel fai taka enkol turin an cha bokani khati song khatung kar chunga chanchin langsar ZUAL kan hlir ho thei te chu ni a kar thar hunlimom tak mang turin runmoi TV chuan tu sakna kan hla ne chu